Hello, my people. For the international listeners or watchers, you can skip ahead a few minutes. This is about Republic Day in South Africa. So I'm first gonna talk in Afrikaans. So skip ahead. I know you don't understand Afrikaans, but it's my language. So my mense, die boere. Gelukkige Republiekdag op 31 Mei 2025. Die dag is uit ons vakansiedae uitgehaal, maar dit is my dag. Ek weet nie hoeveel mense voel soos ek nie, maar dit is my dag. Dis 1961, 31 Mei, toe Suid-Afrika 'n republiek geword het. Toe ons nou nie meer onder die Engelse se invloed gestaan het, toe die Engelse nou uiteindelik vir ons onafhanklikheid gegee het om 'n nasie te wees op ons eie. So gelukkige Republiekdag. Ek weet nie hoeveel van julle vier nog die dag nie, maar vir my is dit my dag. Dis soos die 20ste Mei 1983 toe die Kerkstraatbom afgegaan het. Maar gelukkige Republiekdag. Ons mense moet begin kyk na ons geskiedenis. Kyk net na jou geskiedenis 127, 130 jaar terug, toe goud teen die Witwatersrand ontdek is en net voor het diamante in Kimberley ontdek is en kyk wat die Britte gedoen het, maar is my skuld en jou skuld omdat jy wit is. Dis mos nou Suid-Afrika. 1910 toe is ons 'n Unie van Suid-Afrika, maar ons is nog steeds onder die Engelse of die Britse wette en wat is dit, law, gereg gestaan. Weet 48, toe gebeur al ook iets na die Tweede Wêreldoorlog, julle moet nog gaan navors, die wat geskiedenis volg sal weet wat daar gebeur het. Dis toe die apartheidswette ingebring is, deur die Engelse. Dis nie 'n Afrikaanse ding. Ja, eintlik is dit 'n Afrikaanse ding. Dis nie 'n boere ding nie. Apartheid kom van die Afrikaners af. Nie van die boere af nie. Maar gelukkige Republiekdag vir julle. So to my English listeners, today in South Africa is Republic Day. The 31st of May, 31 May is Republic Day. Now that was when South Africa in 1961 was recognized as a nation free from British rule. That was when we were recognized as a nation free from British rule. From 1910, we stood under British rule after the Anglo-Boer War, just before the First World War. And in 1948, the English, now listen to the timeline, the English brought in the apartheid laws, not the white boere. It was the volksverraaiers, the people, the Afrikaners, that went over to the British side and instituted apartheid laws. It was not the boer. Go, read your history, research it. So for everyone listening, today for me is a holiday that's been
removed from the calendar by the ANC government. But I still stand strong to that day because it's Republic Day. That's the day we were finally given independence from British rule without any British influence. But in 1948, apartheid laws were put in, and I'm sure in the 1961, when we became a republic, there were English influence, British influence, that dictated we must still have the apartheid laws. Read the history. I've read it. Oh, my people, it's Republic Day today for me. It's like for the Americans in 1776, when they became their own nation. You also had your wars between the North and the South and things like that. I just want to tell you that the Boere did not institute slave laws. Slave laws were instituted or forced down in the law by British people. I mean, that's why you Americans had the war between the English and the Americans. Nee. So, it's a little bit of history. Go research it. But you must all have a wonderful day. It's Republic Day for you. I've talked enough to my English folk or my international audience. Thank you for your support. Thank you for listening. I'm going to go back to my mother language, which is Afrikaans. My boeremense, dis Republiekdag vandag. Vir my is dit nog 'n dag wat my geskiedenis, uitgewis word. Jou geskiedenis uitgewis word. Ons het nie meer hemelvaart. Waar is dit? Dit is uitgehaal. Hemelvaartdag was gewoonlik 'n vakansiedag, Dis hoekom ons voorvaders, uit Nederland, België, uit Europa uit, na Suid-Afrika toe gekom het. Want ons het 'n geloof in ons God, die Vader. En julle sien dit nie, want dit word alles onder die mat ingevee. Soos stof, veel goed onder die mat. Besef wie jy is. Jy's 'n boer. Of jy's 'n verraaier. Dis een van die twee, van die wit mense, wat jy moet kies om mee te wees. Is jy 'n boer, of is jy 'n Afrikaner, 'n hensopper? Ouwe mense, lekker dag, geniet julle Republiekdag. Wees geseënd almal. Ek is lief vir julle almal, Goeiedag vir julle. Gelukkige Republiekdag, 31 Mei 2025.